hi October ni kwa sang ni somni panga ni ngani ani a clear tu lengai thatu te chibai le vek ule kan video te top thlengin milo clear sakin milo ngai thak sak ula milo like sak ve ngei do nia lungtla in motor del akhal tu a hliam nizan dar rukle minit somli panga vel khan puchan ti agriculture department Aizawlah directorate Aizawlah post mek motor chu champhai tanga chung te thlen ma le lungtol na thin mun atlan la yin lungtla in a motor le ama adila pathian zara ama hian hliam na lu tu katwar lo hlawa a motori ro a chenwal thung hospital nai ber pan pui ngalani champhai police te chuan mun he heroin le anei tu pu an man nimin pia chuma dar som le minit som panga khan champhai police te chuan chalboy junction khan kon police check gate baltlang to duster churing hlelin an zuya check gate thlang dewa nang ching le ngalin gate an shwai chhole a lir thei hi uluk taka endik ni in lir thei chunga tang hian polythene dumada khom heroin hong som thum gram zathum som ni pariatarit international market shalna chhuta cheng noi kwa sing riat sang li hu an manani lir thei khalturam thiang hli makum som thum patni thaliana fapa champhai kanan venga cheng ni inchal le lir thei chuang ve dosian thona kumsum thum pasari hawngai china late fapa champhai zotlanga cheng ni inchal te chuman ngalan ni a champhai police station a NDNPS Act tlâin thu boy siam sak anni champhai police te ruihlo man hi a hloma ruihlo tolna tlin pha ka wangin ruihlo nei tu pu te hian thiam lawan changani chuan kumsom atanga kumsom ni chunglung intang turle paisa chengnoi khata changa noi ni thleng choi tura shem thei anni heti mek lai hian nizan dar som le min somthum vel khan khwang pha le vai khotlang NGO le nalan base posa duty te chuan lir thei pakhat churin hle thil thuwa anti din thu champhai police station a anshia tira champhai police te po amuna hian kal ngalin lir thei anti din hi thuje tu te mula yin endikani a lir thei chung mun sang sanga thu ruk heroin honga gram za somthum pakwarit international market shalna chhuta cheng noi li sing khat sang sari manhu anmanta ani ruihlo nei tu po mi pathum Krishna Rai kumsom thum pariat Bikram Rai kumsom ni pariat le Sudhir Kumar kumsom ni pasari Bihar cheng vek ne in soi te chuman ngalan ni a police te chuizuina achangin heng ruihlo pitu thangman khaya kumsom ni pariat khup khan dalale thangkap tuanga kumsom ni pathum khup lian lama fapa vai khotlanga cheng ve ni in chhal te chu man ngalan ni ruihlo wanga man mi panga te hi champhai police station a NDNPS Act tlâin thu boy siam sakan ni a korta shwayan ni nuwa lung ina khung an ni ang pulal nun choma buat sai mizo Christian masa chanchin Krista pasal thazi koya tlang zarani kumsang khazukwa som pathum le sang khazukwa somnga pasar inkara arong bolna chanchin aziana be chana pulal nun choma fan a yen Krista pasal thazi koyati a lekhabu abuat sai chu nilai ni chunu khan Reverend Rosiam Lian Tauchong Executive Secretary Mizoram Synod in Atlang Zara Synod Conference Center Aizawlah Tlang Zar in Khoma hian Reverend Rosiam Lian chuan Mizo Christian le rongpol tu chanchin ni ti soyin kaushan le Mizo Christian te chanchin lutakani ati Krista pasal thazi koy lekhabu hi ama ingum somli pali chung kumsa khazakwa som pathum le oga sang khazukwa somnga pasar inkara arong bol na chanchina ziana diary ni si lo be chana buat sai ani lekhabu thlir lok to Dr. H. Leldin Moy Assistant Professor Pachunga University College PUC chuan ji koi chu tu ma shiat lo Synod Literature and Publication Board in kaushana mi bir tangkai te tibu asiama po tel phalo ni ma se arong bol nei ro ane plawa vanrama mi ten a chanchin du om tak an lo sha to chu thang thar ten an sheve don ta ti asoi Krista pasal thazi koye chu kaushan chanchin tling pha sailulak le leng kaushan chanchin tam tak om nat ni in zia ka om nge ne wangin arin tlak ti achian bok thu asoi a chanchin khor puma lekhabu siam to puma nu na hi zone tvia mi kom tu sha thlo tak ni in a lekhabum hasa mizo zinga thore ma wanga ding chuak te chanchin a ziana thang chhuat tlang po alo buat sai to a tuna lekhabu hi kumnga don kumsak ne somne changa abuai puyani Angela ma sompari po in nak ru bo zong tu amu felta hun engemachen anin zui rak nuwa Angela ma sompari po in nak ru bo zong tu mu felta a
van sanga hitmaker Angela chuan anwa Malaysia oma po tito mai turin thutluk na siam fil to a October ni som panga sang ni som ni panga khian din tharwes phaileng Presbyterian kaushan hola pasala nei don a pasal tur chu lalnun tluanga long tlai ani Angela hian a Instagram account na a pasal nei tur chung chang save the date ti vel a share to a pasal nei tur hi borak hi a thup ren run to lem lo anin nei ni tur le anin kut sui na mun tur thlengin aron tar langa JN Angela ti in an ming atar lang bok Angela hi kum sang ni som ni pani khan mizo idol inti siak na ain lana hemijom hian top 20 a thleng nge mizo idola ain lan nuwa Angela tak tak kan mo ma pui en el rei te hla hit nge mo ti a cover ta a lilki ki ni na hun pui an siam tun te ba ka single video ade chuak nual mana tu na leski hype ne na van sanga an siam page chu a hit rem hle Instagram story vela background music atan mang tu pa an tam nangyang maya engponi se pasala nei nuwa po remote khovel cho san lo se kan du pui hle AMC in t-shirt le lukhum pe Aizawlah Municipal Corporation in Aizawlah City Traffic Police Tetana al Naisak t-shirt zathum som panga le lukhum zathum som panga te chu nimin chupmadar som pakhat khan AMC in Aizawlah City Traffic Police te an lana lan hun hi AMC Conference Hall Trumpuya manni in Pujisef H Laram Sanga Municipal Commissioner in Akashwaya Aizawlah Mayor Pularin enga sailo le Deputy Mayor Puar Thanglu Raten Rat Sanga Ralte MPS Senior Superintendent of Police le athopui tinhena an hlanani Aizawlah Mayor Pularin enga sailo chuan AMC chuan khopui sarkar ani angin Aizawlah khopuin rel bolna konga har satna tam tak aneya amalak na konga Aizawlah Traffic Police tinen thunai na ken ko tho ho na chatak ne na mi puitan an tangral thin thule hun local zela po tho ho na chazo kan ne abe se ti asuya hun kal zela in mamo ton huna omin in chan pui zel turani thule IMC chu Aizawlah khopui in rel bol na chazok thlen theinan tho ho na konga ain hongani ati Puar Thanglura Deputy Mayor IMC chuan ramdanga tangpuin Aizawlah Traffic Discipline thatsia minlo shat sakle thusoyin na thok thachun somzel turle in sheton zel turin Traffic Police te chu acha ani Purat sang ral te Senior SP Traffic Aizawlah chuan Aizawlah City Traffic Police te chu smart fresh le polite taka tura chanan lak thule mitam taktan mizoram mellan anni wangin chanan lana satleni ati a anha tho hana shat pui tu le do sak tu IMC chunga lom thu asuyani Commerce and Industries Minister Pui Afrodin Lianan kanram din chhuanan industry pui mo thu asoi Nimin pia khan Pui Afrodin Liana Minister Commerce and Industries Department chuan Commerce and Industries Department buat sai the Industrial and Investment Policy of Mizoram 2025 le the Mizoram Procurement Reference Policy for MSES 2025 te chuwana pa hola tlang zara thu soin Minister Pui Afrodin Liana chuan kanram din chhuanan industry pui mo thu soin kanram ma thil siam le thar chuange mi puiten kan ngei hlut angai thu asoya tu lai khovel thangme ka industry din na tura power mamo na sang zel le atul anga mun saw zo ka siamani theinan policy thar hi dwanani ati a khovel mun daga industrialist ten ngai sa le ngai hlutan lo anga kan mizo industrialist te pu in masona dom tak an nei theina turte thang thar lo om le zel turte tan po ezon ngyang het siam tu le kong sial tu pui mo takani donani ati a he policy ti hlotling tur hian department sang sang te tho ho na inpek na le inlom ton na apoi mo thu asoi bok M6 in lompuina an hlan HIV AIDS dona at atho chata wanga tun na ya choi moina dong tu pivanlel ruatin hena Mizoram State AIDS Control Society Project Director Dr. Jenrin Sangral te chuan nimin pia October ni sari sang ne somni panga chhun khan M6 mingin lompuina ahlan pivanlel ruati hi HIV positive ni in Positive Women Network of Mizoram kaltangin hunrei tak HIV AIDS dawin ma alatua amalak na wangin Reserve India for Best India chuan tunhai khan Women LED Social Innovation Award an hlanani lompuina hlan inkhom hi M6 Project Director pisa nei ni in M6 Joint Director IEC Pizuilian Shaselina Kaishwaya M6 Project Director Dr. Jenrin Sangral te chuan HIV AIDS dona apil vanal ruati na thote chuan omati thule choi moina dong chu phu le a shat thu asoya M6 sinan lampui tak zet thu asoi bok Japan Minister Ankom
nimin ni ria thla som sang ni som ni panga chhun khan Mizoram Youth Commission MYC chairman Pumal Somzwala Ralte le OSD Chu Chief Minister Pu Jonathan Lerem Drat te chuan Minister and Deputy Chief of Mission Embassy of Japan Takashi Hiroyoshi chu office delh ankom MYC chairman Pumal Somzwala chuan Mizoram thalai ingemuza Japana na thok mek anom thule thok tura in buat seya Japan tong zir mek thanhem takanom thu suyin heng mizo thalai te hi Japan tong an zir zowa exam turin delh an kal china an pas nuwa visa deal turin delh bok an kal lenga chen ti in Kolkata a Japan consulate office sa chong exam le visa deal thei tura ram man siam turin an ngena Pumal Somzwala chuan mizo thalai Japan tong exam pass to Japana na thona tura le kha nei to visa deal na ti khotlai wang har sana tok anom chin thu suyin ama poi narang lama ti fel saktura angen na lekha azia sakthin thu suya tin Japan tong zero zo to te ta na Aizawlah exam thei tura ram man siam turin an ngen bok an ngen na hi ari yoshi chuan alo enzui ngei don thu asoya ni ministerin lompuina ahlan niminira thlasom sang ni somni panga chonu khan Ministry of Youth Affairs and Sports in Viksit Bharat Yuva Connect Nwaya National Youth Icon ta na thlan Grace Lerin Pari House Zel Daughter of Lal Sang Zel La House Zel Khatla chu Sports and Youth Services Minister Pulang Ngeng Lava Marina Office Salom Puina Ahlan Pulang Ngeng Lava Mar chuan Grace hi athora wangin National Youth Icon ni na hi phu takin achang the ani ati a kalampui tak zetani athlang tu po Ministry of Youth Affairs and Sports ani a abultan na hi Helam Sports and Youth Services Department in alo buat se ni wangin kini lampoin kanin ti ta tu viawani Sports Department lam chu alo pui tu le boy pui tu kan ni maya mi som panhi kan tir chwa zinga hetiang din mun thlenga choimoi na dong anom hialom oma rampum huapin mizor chelai a choimoi hle ni ati Viksit Bharat National Youth Icon hi India in kumsak ni somli pasaria rammason zinga chartel ni atumna konga Viksit Bharat Yuva Connect Nwaya an mathe thora palai ni nani a Grace hi January sang ni somni panga a Mizoram IOA Young Leaders Dialogue New Delhi akal zinga mi ni in akal te changaram pum huapa ti chatlan chua atela Prime Minister ma a presentation na ya lunch ai pui tur mi panhi thlan chua zinga atil nge ani Patsung University College Department of History 5th semester Zerlai Grace Chuan SYS Department in Kong and Kima an boy puina lom thu asoya yutai kon ni hi loman anilawa mo phurna ani Mizoram chau nilo India ram thalai ti IO le mathe ni tura mo phurna ni ati PWD Minister in Martlang tung kong din hunle na tho mek te IND Nimin Khan Public Works Department Minister Puwan Lalhan chuan Mizoram Marlam tlang dunga khokar kung sang sang te atlo kwala kumin furwa tui tlâin sai na ti chiat khoru lian khunwaya National Highway 02 kong thom chat na kalmek po amuna kalin ain fiangal khoru lian khobula NH 02 kong pui hi kumin July thale September thla khan metar somnga vela zawin mun nia lir theikal tlang theilavin atlabala PWD ten chaktaka ma lain tuna hen temporary in thom chatna tho mekani a lir theipo atlan tlang le thei to a special repair estimate crore 2.65 to September ni kwa khan Ministry of Road Transport and Highways sa thon thak ani to bokani Minister hian kumin October ni somni pakhat atranga ni somni pathuma sakordai YM General Conference ne na turata na in buat sa ina nipa formin le mi puita tan sin veiwana nuam le himzok om theinan Mizoram Marlam tlang tung kong sang sang te sakordai thlengin atlo le boka Mauzar Sirkhan le baka in kar kong te baka si phier le durtlang in kar kong te po atlo le bok donani Minister hi Engineer H Zoram Liana Engineering Chief PWD Engineer Sila Thamwani Chief Engineer Planning Engineer Robin Lalrin Oma Chief Engineer Highways Engineer Lalchandami Chief Architect Engineer Edi Sizo Thansanga Superintending Engineer NH Circle 1 PWD 10 Anjoy Omani Operation Jericho long-time meeting na yani Nimin chunu dar thum vel khan puduni lalwat sang Deputy Commissioner long-time kai shwain DC Office Chambera Operation Jericho long-time thutkhom na yani a puduni lalwat sang chuan member kal khom ten he na lom thu suin Operation Jericho chu sarkar flagship program ani thu atar langa atumber chu international border atanga long-time district a ruihlo lo lo tur dan chani thu suin theitop chhawtlang cheu turin kal khom te NGO le mi puite asomani nimin tlai thutkhom a hian meeting masa an lo rel to angin Superintendent of Police kai shwain nwaya
Police Department Excise and Narcotics CYLA MJA le third IR10 Operation Roadmap Standard Operation Procedure le duty na chu le poimo lo duang se ti ani Operation Jericho hini som pathum October sang he som ni panga tangani som thum pakhat December 2025 thleng o turani a he operation a khian Police Excise and Narcotics CYLA YLA Sangau Sub Headquarters YLA Bualpui Sub Headquarters Executive Magistrate MHEP LWA MJA Eastern Zone VC 3rd IR le 34 IR te anomani na thole duty te in shot po nan WhatsApp group siam ni se ti ni a checkpost palli pangkhwa le sai si chwain kara sia changkon junction point tlangpui le longtlai bypass road le KMMTTP junction point ta siam ni se ti ani a duty te momo tur sang requirement siamin state sarkara thlen ni se antibok nimin chut khoma hian Operation Jericho committee member te antel kim chalhe a puduni la rat sang chuan lom thu soina nein hun akhar INPR Minister Tharatan Pubilal Chansawarwa tani Mizoram Sarkar chuan nimin khan Minister Chen Khat na chanpual sik soya Minister of State Pubilal Chansawachu ana chanpual pangai ba ka INPR Department and Kultura Ruatani Chief Secretary Pukhili Ramina chuan nimin khan shatirna ti chhuakin Minister of State Pubilal Chansawachu ana chanpual pangai Supply and Revenue Department ba ka Information Public Relations Printing and Stationery Department and Kultura Ruatani a INPR Minister ni Chin Dr. Vanal Thanatsu Education HNTE le ICT ba ka Taxation Department and Kolkonga Chief Minister Puiturati ani September chhungin Aizawlah Civil Hospital la damlo admit sang khazathum somli pasari Aizawlah Civil Hospital la thaliam ta September chhung khan damlo admit sang khazathum somli pasari anoma OPD damlo inen tir hi mi singli sangsari zali somruk pathum anombok damlo admit zinga changin mi sang khazan he somni pali chu chhuatir ani to a damlo somnga parukte ro anboral thung damlo admit zinga mi sang khazan he somnga te chu anin en kolna sense of healthcare bill le turanni Civil Hospital Aizawlah Monthly Statistical Bulletin niminati chua khumzathum omtheina hospital a hian khumzani somsari pariat man thein au meka damlo zinga zaite naw zakwa somsari pakwale zaipui tok zaruk somthum anom September thachung khan naw piang zathum somthum pathum anombok ngai ven lo victorious gari tol chu Mizorama tlangzar ta GIG Motors chuan Maruti Suzuki kuchhuak Thar Victorious chu Nimin Khan Maruti Suzuki Arena Eden Thara Motorsport lama sozutu Pulal Rongbol adi Eo Khozol District chuan atlangzar Victorious hi tunla ya lirthai technology Thar bil khomna anibera lirthai changkang om turangchi chu om kimvekati theya Maruti Suzuki po hian he lirthai hi achishang ansiam thanem hle a Victorious 1.5L 5 speed manual transmission SMT a hian model chi som oma aman tlom ber chi tlan theidin hunading tura sen ngai ti felvek to on road nuwa cheng noi som patni sing ni sangriat zasari somriat pakwa mani in ato ber chu noi som pariat singa sang ni zaruk som ni pakuman ani thung Victorious 1.5L 6-speed automatic transmission 680 a hian model chekua a oma heta hian atlom ber chu cheng noi som panga singli sang kwa zakwa somli pariat on road ani a ato ber hi cheng noi som ni singsari sang ni zasari somruk panga ani heba ka model dang Victorious 1.5L strong hybrid ECVT a hian model chi sang chikwa omboka atlom ber chu cheng noi som pariat le singkwa sanga zathum somni pasari manani a cheng noi somni pathum le sanga za parkunga manchu manto berani Maruti Suzuki Victorious model housing a hian Victorious 1.5L all group select GAT model ho hi ato berani a he huang a hian model chili a oma atlom berpo chengnoi somni pakhat le singa sangkwa zan hi somkwa pani ani a ato ber hi ZXi plus 4WD 1.5L 680 ECA 4AZW ni in chengnoi somni panga le singli zali somkwa parukman ani a he hi Victorious shimshima hian ato ber ani bok Maruti Suzuki Victory CIL pui turangai tetsu Hyundai Creta KIA Seltos Honda Elevate le Skoda khusak te anni a
CSUV segment ta chuan an man ni company tho Maruti Suzuki Grand Vitara ba ka Toyota Urban Cruiser Hyryder le Tata Nexon te hi ail pui tur te an ni Tourism Department in December Mizo thong dot thaitur event puat sai tum ni thum autor Mizoram Travel Fest 2025 chu Nimin Khan ahon na inkhom Makkei Hall Aizawlah Tourism Minister Pulang Ning Lava Mar Havin Manani a December Aizawlah Mizoram Mipui te Chong to Turpat Sai to Mani Tur Thu Minister Hiana Soya Mizoram Travel Fest 2025 hi Tourism in Ma Ason Thena Tur in Ron Khomna Zirhauna le Indoor Ton na Tur Tana Mizoram Tourism Department le Sarkar Lai Puya Ministry of Tourism Chang Kapwa Seni a October ni Riata Changa ni Som Thleng a Oang Tourism Minister Chuan Tun Kum Reilau te Chunga Mizoram Ma Khwazin na Taka an pun thu so yen sai rang thleng rel lu lo lu ta wangin an pun bel zel po rin thu soya chumi wang chuan Mizoram chunga mi ten khwalzin lo don sundan konga kanin po cha tha ta pe mo thu asoi Tourism Minister chuan Mizoram tlo tu khwalzin za thang chak hle ma se state dang tenen khai khen chuan ala tlem thu asoya khwalzin hipna ni pa forma kut le thil dang sang sang kan bo se thin chu kumtina hun nget neya tourism calendar siam cha ati thu asoi Anturia Festival po na kum sang ni somni paruka tang chuan kumtin hun ngetrua tin rei e ka buat saizia tumani thu pulang hing leva mar hian asoya hetianga tourism calendar siam theini chuan state po na tanga Mizoram runtlo tum te tan po aul sampha to na ni ati minister chuan tourism ti hian state pon khwazin chau a huam lo thu sugin state chunga mi te po khodang kan to in tourist kan ni vek thu le economy thannan local tourism apoimo tel thu asoibok Mizoram khwazin pungzel tur thlir chungin tourism minister chuan in buat se na tha an nei tlan poimo ati thu asoya khwazin te lo don sun konga tour guide te hotel taxi can service dor le eitur zong zong ba ka mi puite insir na tur nei ani thu soyin tourism a chuan infrastructure masona rural din ai ma in mishing masona ngai poimo masak achulani ati a minister hian tourism hi atopa chuan mitam taktan eizuna siam na ni wangin tluang takin le diktaka ma kan son theinan he travel fest hi changkai taka man ani abei se thu asoi travel fest honne in khom nei so a hian Aizawlah ka YWCA nen chang ko pawat sai mizo thali cooking competition nei chunzamani a vo in hian chief minister howin revitalizing Mizoram tourism sustainable growth through community partnerships ti thupui mangin zir hauna nei ani anga stakeholders discussion le tourist service provider te tan B2B se son buat sai ani bukang ani thumni chu investor te ne na income na huna ta na buat sai ani ZPM sarkar hian mi pui min sor fu mek John Ro Tluang liana dampabial by election congress candidate MPCC vice president ni bok pu John Ro Tluang liana chuan West Phaileng le Konmoya tloa Konmoya public meeting anei na mithar somriat pariata lomlu na hian thu so in ZPM sarkar hian thil ro pui ti engma anla nei lawa anti chun chu chia anti punga bufai man anti punga sahwan en man thleng in anti punga mi pui min sor fu me kani ati pujon ro tluang lian chuan kan sarkar lai aminga supply minister kani lai khan bufai hinau pangin thlakhata kejinga chau antong china chu kejiria ta kan ti punga ni bufai man te hi cabinet meeting a po ti san rot na om china ma se mi puite tor na tora ne wangin ka tangtlata mi puite tor tir ka dulo thu ka soi chin congress party chuan kan ti chu kan ti china mi puite ne na rangwa kan simang kan ti a kan sem mai ani tuna chuan rangwa in nei lo anom to lo ani shrai turin tlak do soi ve ngai lo kan neya kan ho tu te hi an thutia ma an ding tlatani MNF hi an thutia ma an ding em SCDP noi thum kan simang an ti kha noi thum chu tunge dong kan sha em atibok ZPM sarkar PWD minister chuan puwanlal sai lawa in thlantlin lo chuan puk jing le silsuri in kar kung lei turpo kan ngei to anu nanga yang ati a hei hi democracy kalani PWD minister hian lo shiro se he paisa hi sin chal sarkar tanga sanction lo kalani a andu duin an divert theilawa MLA min thlangtling ani chuan an divert ka phal don lo atul chuan delhi tlang thlingin ka kalmayang he hmuna hian congress MLA turin kalokal lo dampabial mi puite MLA turin kalokalani MNF le ZPM te point min vote vek ro MLA kalotling ani chuan kalaka tu ma in thlashung su ati sarep le thang hal ral
National Wildlife Week voi somsari pakhat naman mek pualin MADC Forest Department in dan lavazor sarep le thang anman khom an harala heng sarep te hi MADC Wildlife and Protection Range in bazar le mun sang sang anman khom ani a zong sa sakhi sarep sazu krish sarep savom sarep te ni in thang engemusat atel boka heng te hi nimin pia khan sia ha maisa Thla chek gate bula MADC Conservator of Forest puthali ti azio in haralani khudam doi ina wangin Madhya Pradesh no pangthi zat somhnia akai chho Deputy Chief Minister Rajendra Shukla hian nimin pia thole ni khan Madhya Pradesh state chunga no pang khudam doi chiang kwang lo an ina wanga kal thalawa in kolmek mi somni an thi to thu asoya hemin nu hian no pang pani an thi belle ani nakpura tuna hian no pang panga in kolmek an ni a chungsinga pani chu Government Medical College and Hospital a pani dang chu All India Institute of Medical Sciences la le pakha chu dam do in mi malta in kul ani mek bok hemi ma hian sarkar chuan chinwara a no pang som parok Kojif khudam doi ani na wanga thi anom ti alonem ngetu a hedam doi sample endik na hian mishing ta na thil hlo toxic contents apai ti mu chwani dam doi na no pangte akan nu in thu thar the dar tu tin he na shukla chuan tun din muna Madhya Pradesh atangin no pang som hnen thi to a anjinga pani chu dar kar som ni palli liam ta chung khan anthi vele ani ati he thi nei puya ti thu le van doi thlak takani thu soin Madhya Pradesh sarkar chuan atwar tu chung kwa te chu athei angina chan pui don ti asoi boka he thi na thlen tu khudam doi hi tamil nadu a company pakhat siamani a anei tu dam doi cho tu doctor le Food and Drugs Administration FDA thunei tu da chu an film khur tok lawa wangin an chunga mala kani to thu shukla chuan asoi bokani chinwara a he khudam doi hi burzaruk vel mu ani a chungzinga zali somli pathum chula kerle ani to accredited social health activists and aganwadi worker te chu indina kala damdoi burle bangte khun khom turle manzui ani lo na tura mala turin sha tir anni bok sarkar chuan he thil thing hi uluk takin achui meka thojan ni khan tamia bloka bari yadana khumi kumni le chan vele ka upa dani deharia chu Nagpur Medical College Hospital and Colony Lion alauthi to bokani achung te soidanin doctorin khudam doya cho a in nu in a hrisel na chhezwala akalin na athok theilo zuita ani thuchani ve khan Madhya Pradesh State Sarkar chuan chui chiana kalpui mek lain Drug Inspector panile FDA Deputy Director pakhat chu an na changina suspena State Drug Controller po a transfer bok chinwara Dr. Pravin Soni chu afim khurtok lona wangin manani a Madhya Pradesh Police te chuan he thi na chui chiang tur hian Special Investigation Team SIT dinin Tamil Nadu he khodam doi siam tu company laka hian thubwai anziak lut bokani India ne na indau na chuak theirengani ti Pakistan Defence Minister chuan soi Khawaja Asif Chan Operation Sindura until tam takan chan nuwa nakina indona alo omle ni puin Pakistan in ama ain lotlin na thazo kan mutur thu asoi mau mai Pakistan Defence Minister Khawaja Asif Chuan India ne na indawa chwa theina chu thil tak takani ti ina vau khana nakina ral thwa ma in beina alo omle ni chuan anram chuan lotlin na sele swal an mutur thu asoi nonani Asif hian thole nia sama TV nan komna he thu hi asoya heta hian ma kom tu chuan India ram try tu tele sipai how tu ten tu nai thu an cha chung chang azota Pakistan Defence Minister hian in dauna hlau chuak mai thei a thule Pakistan chu ain ven reng ba ka antun din mun chu an thlir reng ti asoya zola changin Asif chuan India ne na in daw chwa theina hi phwa chop mai ne lovin thil thleng thei tak tak he ani a boruak so sanzel hi ka du lo ma se in daw na lo thleng ani chuan pathian zara ma ain lotlina thazo kan mu theyang Asif chuan ati tharukal ta ai khan Pakistan chuan chan tu le thian tha anga zok to a me thla boina a India lam tang thin ram te po in India an thlop to lo ni na soi boka ma se Asif hian chung ram ming te chu asoi lang du lawani Asifan asoi zel danin Mughal lal aurang zepa hun toite ti lawa chuan India hi nam in pum khat ani ngai lawa Pakistan ero ala minga din ani a me thla in beina po khan kan ram chunga boina sang oma se kanin lungrual tlata ram chunga chuan kanin nialin kanin ne el thin India kan do do ne ro chuan kanin pum khat thin ani ati he thua soi hi India Army Chief General Upenja Dwivedian Pakistan hena khovel map
pa ve zelan du ni chuan sarkarin a thlo fer fiak te ti top tura avo khana thu a soi nu ni tlem te ani mundanga thu soyen zirtom ni khan India Air Chief Marshal AP Singh chuan Operation Sindura India na bei chum khan US siam F-16 telin Pakistan in tawna thlon som ni chuang ti chiate mo ti kholawe mo an ni thu asoya Defense Minister Rajnath Singh po inzir top nia Hyderabad ta thua soina India chuan a khwale tuite ven himnan le inpum khatna le zalen na von himnan ramri engpo amamo huna akan the ni ti na soya April ni somni pania pehelgam affair fact be ni chang le tin India chuan meni sari khan Operation Sindura kalpuya Pakistan thunhwaya hel ho in bun mun pui abeyani he be na wang hian ni chung zet in be na sataka chhuaka meni soma in be na ti top tura in rem na siamin ati top ta ni kha India chuan kumin me thla a sipai ten Pakistan sipai mun poi mo sang an be nuwa Pakistan chuan in be na ti top turin an ngen zo khiala ni ti in war takin thua soi thin bok April to August 2025 chunga Aizawlah district HIV ve mo zinga an pui ko pan tam Financial year 2025-2026 kalmeka April to August chungin Aizawlah district HIV ve mi zali somruk pasari mo chuan ni a chungzinga 6.4% chumani an pui ko pan ni Aizawlah District AIDS Prevention and Control Committee DAPCC ho tu te nimin October ni ria ta Aizawlah DC pula chat pui hawa an thut khom na atarlan danin kumin April to August thanga chung khan Aizawlah District ka thisen sin khajaria zaruk som paruk en dika changin HIV ve mi zali somruk pasari mu chwa ani a Positivity rate chu 2.51% atlinga chorwalin ni tin mi pathum ai tam shet an mu chuak je ang ani bok HIV ve mu chwa zinga 76.3% chu me patme chia na tanga kai an ni a inchiuna shiawa tanga kai 14.7% nu atanga kai 1.5% le kaina shiat lo 0.8% anom ane minol puibi ka thisen singkhat sanga somthum pahni endika changin HIV ve mi zali somli pariat an oma nu naw pai bi ka thisen endik sang thum zanga somriat pali jinga mi som pakwa chu HIV positive an ni ole khati zong khatun chumata na kan puan theite chuni le report mai sela min lo clear sakka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me